U večerašnjoj bujici na mreži pogledajte zašto premijer Milanović nije otišao ni u Bleiburg ni u Jasenovac. Gost bujice je dr. Tomislav Sunić, profesor sa Kalifornijskog sveučilišta i Milanovićev kolega iz Ministarstva vanjskih poslova. Ja njega poznam, ima on kvalitete i pazite, možda, u svakom slučaju ima karakter, nije bandit, nije lopov i nije se nakrao kao prije, aj to mu moram dati za pravo. Prema mi ideološki se potpuno razlikujemo, jer on dolazi iz jednog miljeja, iz jednog pedigreja, dolazimo iz jednog antikomunističkog miljeja, da se razumijemo. Međutim, ipak je, što se tiče toga, dosta dobar i dobro artikulira stvari i u svakom slučaju nemam nekih, šta bih vam rekao, ima jedan svoj stav. Kako on njega formulira i kako se to tumači, čisto mi se čini. Pa evo da se pohvalim ovaj izraz slučajni Hrvati, to on praktički od mene uzeo, možda nije bio svjestan. Mreža TV vam predstavlja bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.